Cicilan motor nunggu di muka pintu, tagihan listrik ngaeo tak beli buntu. Status di medsos gaya suba paling elit, nanging di warung nasi jinggong utang dikit. Aduh dewa, ratu gaji beli pas-pasan, nanging gaya hidupnya sing dadi kalah. Dompetnya merana, nanging gengsine utama, kadirasa mentok ngetebatan punyan sokan. Aduh dewa, ratu gaji beli pas-pasan, ngelah tunangan lu lagi melali kemal. Beli ngetis di AC, nanging kena panes, gaji abulan telas di tanggal 14. Sing sanggup beli ning terus buka kene, hidup di kota gengsine gede-gede. Beli kopi mahal demi nyari foto story, padahal di kosan makannya tiap hari. Ampunang kenyel beli nu mau saha ngerereh badia penggajine mabi, nanging zaman jani ape-ape suba meli, yen sing bisa ngabadiri bisa mati berdiri. Aduh dewa, ratu gaji beli pas-pasan, nanging gaya hidupnya sing dadi kalah. Dompetnya merana, nanging gengsi dek utama, kadirasa mentok ngeteh batan punyan soka. Aduh dewa, ratu gaji beli pas-pasan, ngelah tunangan lu lagi melali kemal. Beli ngetis di AC, nanging kena panes, gaji ala bulan belas di tanggal 14. Sabar malu, lu beli nu berjuang, gaji pas-pasan, tresna tu sing pas-pasan. Sabar malu